Cai uria we on top thaa ici ni cai wa KARANGU na TRIZA mamake MURAYA. Kama we ni mdaku na juu unajua hii chai up to date, na thaa ici haria tukinyete thaa ici ni haria ha null and void, tondu Draigua kwenda Tata Cecilia. And so in this tea, KARANGU is involved, TRIZA mamake MURAYA is involved, Esi Wawiri is involved, a lot of people are involved. Hena audio iralikire, na audio niyo irakorirwo ikirekereria maundu maingi muno kana scandal ino yothe itwikirwo ya kuharagana biu. And after audio nituonete KARANGU agiukirirwo na njira imwe nene muno, because people are arguing why would a man be on call with two women discussing about his wife. How niho thina urokira, na that has led to people calling KARANGU MURAYA Tata Cecilia, na Tata Cecilia ni rikoretwo riritwa riratura KARANGU na njira imwe nene muno, to a point that muthenya wa Sunday ni tuona ginya ni onania frustration yake, na ameza kupost na akasema manze yo, yani hakinyete hadu ginya ni ndireto Cecilia. You know, iyo ni ronania the level of down haria riu akinyetio thini adu. Na everyone can see that thaa ici KARANGU ni araumia emotionally. After audio gukorwo ikileak, the pressure became too much, na turona KARANGU aki-apologize in a very lengthy, emotion-filled apology. Iria adu mara for a moment adu mara pause na marona yo we need to end this thing, but mhusika mkuu ambaye ni TRIZA mamake MURAYA ni arakorwo akiimiria na arauga null and void in capital letters. Ohororia urakorwo neutralize apology yothe, and afterwards turona GITHAIGA nake eyumiria na akoro akiuga ati ona mundu ucio ura apologize-irwo, that apology has just been made online. There is no like one-on-one apology. In fact, kuratwika ati mhusika mkuu ameblokiwa na Tata Cecilia. Rudi mutamurite thiku igiri ako marwa blue KARANGU apologize. Asa apologize ya mtu ameblock. Na mimi nakoragwo higagi dimu na inyumu koragwo nyiwa mama wa Facebook na inyumu koragwo tamatodome. Asa mtu ana apologize ya mtu Facebook na memblock. Ni amwirite kana ni amu apologize, ni amuhurire, ni amutumire message, ni abrokete muka. You know, una apologize nini kama hiyo si ya kufurahisha wa raia huko ni ura apologize la mudu lelie duki mwone birth certificate yake na yasiana. Yo ni korako, yo ni higane ne muno. We lakini mapenzi kilio we. Sasa unajua mapenzi ni mzuri degwa, lakini there is something mimi nimekuja kujua juicy. Kuna hiyo kitu manaita narcissist. Nyamoyo ni very very real. Kuna watu tu hata sijui hii chai kuna mahali itaenda mahali ikuwe mbaya, and at this time TRIZA imeririe online niodo wa beef yake na KARANGU. So for TRIZA to remain relevant, no ginya KARANGU akorwo involved, but also for KARANGU to remain relevant, no ginya hakikishe ati ni neutralize TRIZA. Koguo nto corona running battles haria, because he did not TRIZA ahorerete KARANGU ni neutralize it no hororia wa ngari guthie kuria kiria hivyo. That's why KARANGU alikuwa ameenjoy some time pale hivyo, hadi alikuwa amerudisha ma adverts kiki, but thaa ici nake TRIZA riu ni eyumiria nake attention iko kwake kule hivyo imeisha. So kutakuwa mambo mingi sana, no corona maundu mengi muno na scandal but as at now apology has not been accepted. It is being said that watu wa anabrokiane kwanza nigetha apology yoke, na apology ithi direct to the person concerned, tigoko online. Shai woka goko online no ginya tuonywe. Nimeona watu wengine wakisema ati dofati gukoro gifuatira shai yo ni urathokia industry ya Mount Kenya KK what have you. Once you bring your life online, don't fear to be questioned.
or to be criticized. Kwa sababu kuna watu wenye hiyo ndio kazi yao. Kwena andu matari vira oni gukira go criticize andu na kurora, keeping people in check. Yes. Koguo story ya ati andu matigane na shai ke because agikoroti attention iyo ri in the first place. TRIZA ni ageteithikire. Agikoroti attention iyo kana gossip iyo ri, a lot of things will not have happened in this industry. Tokona andu acio marauga andu a Mount Kenya kana gossip industry ya Mount Kenya ni ira overdo. Tokona o trendire ni undu wa gossip. You get. But all in all, near the maoni makumegi uhoro uyu. Where do you think this KARANGU TRIZA tea will end us? You can comment down there and tell us what you think about this story. Kimundu ki hau kiu kida kwa kile twapia gusanga ndira esta tao mwezi atiriri wina pesa sigana para usindigeta tugusangia kija timu aina kitu giristigiste bagi giristigiste Shaumite ai ndiri alikuwa na 65,000 na shaumite kure nie na nida na nikyo igwa ngiuria atiriri mafiu fiu ni mutumia akwa muruga ati ndari nginya ona mbeca agetora na sorry to say this na digenda ndeto ici Esther Domeno tutikana rute ndeto ici nja kiria kikiatumire njage kumwitikia na mutumia ucio ndenda muhonokia auma na mbura nginya cucu itu atangikira mbura nguru piu igabuthukanga na nginya thurware tondu acitigire handu twekirie katathi na irio haria ri Gosna politiki yake ati mutumia ucio Esther ndarateithagio na ngucito cia deini ri ria igoro muno ri ukoraga ringire turagura ya goro ni 500 niguo utekona tutuzurwa tu type C registering na kirenda uthurwa ya kawaida na pura so wena 1000 wikirite bura njega no gikira thurwa ri njega no na Kenyatta kingi okire nakyo guku kia white kihana no na manyaga meho mekagirwo utangimenya ni manyaga mana kukia white yasoka igathira white gikahana kirimu yasoka no na haha west ni gikahana muhari no anyita hii Draria oma uria wa Ngai no ndiira gite cia kuhutiko nikikia tumire njage gwitikia ati mutumia ndenda ku empower ogikoro ati nite nginya akaga pesa cia kura nguo ciake cia thiini niru gracia kaunga esine warire KARANGU na ithe twagotomaire nginya tigiti wa guthiga tundu akereni nda maithere ya tatu watu kije pesa meta mwili tuwetagwo nia uba ya kiria KARANGU ena thigo mwana wakwa no watumire mbeca